Ibizo lesibongo mama. Mina ngiyiwe Mthelongwe. Lingasho ukuthi ilanga lanamhla liqhakatheke kangakanani? Ilanga lanamhla leli liqhakatheke kakhulu ngoba yile lisikhumbuza ukubuya kwenkululeko yethu yeZimbabwe. Ngoba sasincindezekile ngenxa yamabhuku. Kodwa sakhululwa ngabantwana benhlabathi abasilethela ukuthula. Siyajabula kabi ngaleli langa lanamhlanje. Yikuyini okunijabulisa kakhulu? Sijabuliswa ukuthi sesikhululekile. Kubo konke nje okuselizweni lethu leZimbabwe sikhululekile. Sihamba izifuba ziphansi phambili. Namhla lilandeni lapha lina njengani? Thina njengathi singabogogo abagida isintu. So silanda uzojabulisa abantu ngelanga leli namhlanje lokujabula. Lingahaya nje ngabalweni benkululeko abaletha inkululeko. Sithi phambili ngani bantwana, phambili ngani maqhawe ngoba sebengabantu abadala. Phambili ngani maqhawe leli lizwe leZimbabwe elasikhululayo elabuya ngegazi leli lizwe. Siyalibonga abantu abethu. Akuye phambili. Sibabonga labo bonke umjibha babebancedisa ekulweni. Siyabonga kakhulu bantwana balalethi inkululeko.